Ingabire Victoire perezida w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ritemewe mu Rwanda yasabye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Madame Louise Mushikiwabo kugira icyo akora ku ibura rya vice perezida w'ishyaka Boniface Twagirimana. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwo bwemeza ko yatorotse gereza yari afungiyemo akurikiranweho ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu gitondo cyo ku itariki ya 8 Ukwakira umwaka ushize nibwo humvikanye amakuru y'uko Boniface Twagirimana wari vice perezida wa FDU inkingi yatorotse gereza ya Nyanza iherereye ahitwa Mpanga. Itoroka rya Twagirimana ryamenyekanye nyuma y'igenzura ryakozwe n'ubuyobozi bwa gereza bureba niba abagororwa bose bahari. Uyu mugabo yatorokanye na mugenzi we witwa Murenzi Aimable wari warahamwe n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa bigambiriye kwica, akatirwa igihano cy'igifungo cya burundu, akaba yaramaze imyaka 11 afunze. Mu kiganiro yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI mu mpera z'icyumweru gishize, Ingabire Victoire uvuga ko ahangayikishijwe n'icyo yita ibura rya Twagirimana mu gihe ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko yatorotse. Yahamagariye umuryango mpuzamahanga ndetse n'umuryango wa Francophonie kugira icyo bakora bagahatira guverinoma y'u Rwanda gutanga amakuru ya vice perezida w'ishyaka rye. Yagize ati turahangayitse kubera ko kuva yabura umugore we yatanze ibaruwa ku biro by'ubugenzacyaha, nanjye ubwanjye navuganye n'abayobozi b'ibiro by'ubugenzacyaha. Ingabire Victoire yakomeje avuga ko yanavuganye n'ubuyobozi bw'amagereza byose bakamwizeza gukomeza kumushakisha, ariko ngo kugeza ubu nta gisubizo arabona. Kuri we ngo ukurikije ukuntu inzego z'umutekano z'u Rwanda zubatse bidashoboka ko umuntu ashobora kubura gutyo. Ati ntibishoboka ko umuntu yabura gutyo nyuma y'amezi 3 hakaba nta muntu uzi aho ari. Mbese biraduhangayikishije cyane. Ingabire Victoire uvuga ko Boniface Twagirimana yabuze mu gihe Louise Mushikiwabo yari atangiye kuyobora umuryango wa OIF, yavuze ko afite uruhare runini rwo kuvugana n'ubuyobozi bw'u Rwanda akagerageza gusukura isura y'igihugu mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Yavuze ko agomba kugira icyo akora kuko bidahesheje mu Rwanda kumva havugwa ko abantu babura buri gihe, by'umwihariko umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri Nzeri 2018 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abantu 7 barimo Boniface Twagirimana bakurikiranyweho kuba mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu gihugu gihana imbibi n'u Rwanda. Barimo 3 bafashwe ubwo berekezaga mu myitozo ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Iyo rero yari inkuru ya Ingabire Victoire ivuga kuri Ingabire Victoire asaba Mushikiwabo gusaba leta gutanga amakuru ya vice perezida w'ishyaka rye. Kanze gatoya cyane dukurikiza indi nkuru.